Povodom novogodišnjih i božićnih praznika u lokalnoj samoupravi organizovan je svečani prijem učenika osnovnih i srednjih škola koji su tokom protekle školske godine osvojili jedno od prva 3 mesta u individualnoj i ekipnoj konkurenciji na republičkim i međunarodnim takmičenjima koja su organizacije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i stručnih društava ili centara za talente organizovano u našoj zemlji. Učenicima je zahvalnice uručila dr. Jasna Avramović, gradonačelnica Smedereva, u prisustvu Miljane Kravić, članice gradskog veća za resor prosvete i obrazovanja i drugih čelnika grada, poručiši im da je Smederevo ponosno na njihovo znanje, talente, motivisanost, zalaganje, entuzijazam i borbenost koji su iskazali u takmičarskoj borbi predstavljajući svoj grad širom Srbije i Evrope na najbolji način. Učenici osnovnih i srednjih škola, najuspešniji takmičari pored zahvalnica prema odluci o podsticanju obrazovanja učenika i studenta na teritoriji grada Smedereva, nagrađeni su i novčanim nagradama koji su im isplaćene za dan grada. Prva mesta 12.000, za druga mesta 10 i za treća 8.000 dinara. Još jednom javno afirmišemo, pohvalimo vaše znanje, zalaganje, trud, entuzijazam koju ste uložili prošle školske godine u takmičarskoj borbi. Kada je reč o broju nagrađenih učenika prošle godine, grad Smederevo je imao 53 nagrađena učenika na republičkim i međunarodnim takmičenjima, od toga 47 republičkih nagrada i 6 međunarodnih, 17 ako gledamo po osnovnim školama i ostalo iz srednjih škola. I mi možemo zaista da kažemo da smo ponosni što ste vi u tolikom broju, zahvaljujući svom trudu, radu i zalaganju, uspeli da svoj grad prezentujete u najboljem svetlu. Ono što moram da istaknem jeste da je ove godine lokalna samouprava po odluci i prema podsticanju obrazovanja opredelila čak 12 miliona dinara u tu svrhu. Jedan deo je ono što smo vas nagradili, posle mnogo godina vratili tu divnu praksu da nagrađujemo najbolje takmičare. Vi znate, vam je novac već isplaćen povodom Dana grada, sada smo vas samo pozvali da vam se još jednom ovako javno zahvalimo i da vas afirmišemo, da su prve nagrade dobile po 12.000 dinara, druge po 10.000 i treće po 8.000 dinara. Ove godine smo dodelili čak 151 finansijsku pomoć, od toga 45 učenika srednjih škola je dobilo po 45.000 dinara i 106 studenta je dobilo po 65.000 dinara. Naravno, vodili smo računa o tome da budu pre svega obuhvaćeni i oni koji su iz siromašnih porodica, ne bi li im grad pomogao i omogućio da na lakši način njima i njihovim porodicama da školovanje završe, a naravno nagradili i one koji su iz kategorije talenata sa visokim prosecima. U sve to dodeljeno je prema lokalnom akcionom planu i 29 stipendija učenicima srednjih škola romske nacionalnosti. Lokalna samouprava će i narednih godina naravno nastaviti da podstiče obrazovanje. Vaše je samo da učite, da vredno radite, pa da se sledeće godine okupimo u još većem broju, a mi smo uvek tu da podržimo vaš trud. I naravno moramo da se zahvalimo i vašim nastavnicima i roditeljima koji su vas tako lepo vaspitali i odgajili da učite i da na dostojan način predstavljate svoj grad. Hvala vam što postojite, hvala vam što ste danas sa nama. Vama i vašim porodicama želim u 2018. dobro zdravlje, svaku sreću, još više diploma, još više uspeha i ugledajte se na Miljanu, ona je doktorirala, to jest brani doktorat na svom fakultetu, na Fakultetu jugoslovenske književnosti. Hoću da vam kažem da je grad stasao, da je stao na zdrave noge i da sada može da ulaže mnogo više sredstava u vas. Mi smo tu kao lokalna samouprava da vam pomognemo i u studiranju i u vašem usavršavanju i dalje stvaramo ambijent da sutra kada završite fakultete možete i da radite i da se vratite u svoj grad. To je naša želja, da ne odlazite iz Smedereva, jer Smederevo postaje dobra destinacija za život. Za Dan grada ste dobili novčani deo, a sada
neki su malo manji, neki su malo veći, ali mislim da ćemo se svi obradovati novogodišnjim paketićima. Pa će, evo, grad da vam uz diplome čestita još jednom 2018. koja dolazi i da vam čestitamo sve uspehe u 2017.